Good morning guys. Mag-walking ko karon dyan. Matanda po ko sa dyanan. Kay gabi ingit-git man. Grabe na ko amday damage oh. Diba amday ka adyo? Nalangkat ag kilid. Puasa ni Undoy ipaadyo. Inquire pa ni Undoy ug pila. May batasan. Ninglakaw po ko sa dyo kay wala may uwan mag-walking ko. Nga. Today hamong i-update og naon sara ag katong bangga namo. May mo-contact ni karon og naon sara. Panda, awa diha. Awa oh, kitag tinae. Kaning suga doy wa na ni doy. Guba na na. Mahal no. Madamo mga tahiun po di. Tahiun sanina ba? Di. Kung pahuway sa dito ning lagbi. Dagan man na pero kita retan awon. Ha? Dagan gud na pero kita retan awon ni nga nating sakjanan. Katawa ra ba oh? Pila kay magasto ning kagwangan ni? Dia haram ta ko apo dia nagibang. Na man goy nagibang dito ha. Flor. Kari. Isang ag. Kasilyaan ba na? Liga na. Ligwa natin na. Asa man ka pampil? Kaya ikuhaan eh. Ha? Saan man na? Arang? Ito na lang kami nag-clean. Patira. Kamao sa dada na ka ha? Kamao kay body repair man siya. Repair man siya. Kapudan ka siya. Kuha ni ko no doy. Picture ko no doy. Essay ni doy. Kari biduk-duk. Kana laging hubog lagi mag-drive ba? Makaamong ba? Ito ni tawag-tawag. Okay na raban ta kajug makinadani. Kondisyonan ta. Diga ba na yun noon po daguan? Kilid. Picture eh. Isinan ha sa ako yung forward. Buak ko ginawa. Kani mo eh. Halidin na yun. Gaba na saga. Pero ning siga pa man ano. Katong na eh. Buak yan eh. Kato na lang magasano. Buak na po. Signal lahat man eh. Kaman katingon ra kan eh. Hari katingon kay harang ipa. Kanang sumpan, ipa harang pud ipasumpay balik. Tiaw. Katingon ra ne sumpay rig balik sa ang nalato sila ka papado nga shop sa ubay. Andiyan kagiwatay na na. Kagiwat man dun eh. Tang-tang na magandang bumper. Tang-tang na gani. Hindi ka na gabi eh. Tang-tang na dun. Tang-tang na magandang bumper. Hamay hamay. Kani. Kani. Ano elidan. Dato po to ari piron pa to. Nalumping raman ni no. Lumping no. Gagari mo elidan po no. Elidan po. Mahal ra ba na nga na? 5 mil man siguro city. Hindi naman doy mabag-o na noon na. Ang usa. Pero kwarta lang may wa. Pili ko ni. Langin mo pa. Kapangup-kup mo putagway kato. Bis kay na okay na makina kondisyon na kaadyo. Taas nagtulin. Damage na pagtunod dyan. Aga ra ba dyan gusto ron kay maglaag-laag. Tangtangan man eh kani. Gusto mo ko maglaag-laag. Nanay, good morning nay. Mahaw na ka? Ha? Mahaw na ka? Pa. Kumanam ko pumahaw. Sama naman nagrehistro. Ansa man, naka-istorya ni mo tagtangad, gimuta man yung bana. Na-istorya ni mo tagtangad. Yung tawag makakagabi ini ansa raman. Na-admit sila, na-admit. Chat bisang bata natahi ko no. Pero wa ma-admit. Nakauli. Ansa may damage lain? Maura man nagnaong raman. Nasamad na sa idang rila ra po no. May nakasamad. Nasamad sa kuan ija. Ija laging sa amin sa idang rila, idang tricycle. Kabuak. Diyan nahuwasan nagkahabog. Baw, basta pakai baw man. Huwasan kay paud man, mahuwasan ba da taog ma. Santa. Isda nay. May isda kayo. Nalibad ang gawin na. Ana apa? Kani di na kana nadaot man pud na. Pipi na gina. Ha? Pipi. Unsa man na siya tambutso? Stila. To tambutso to. Unsa? Apektado og dagan na dana. Di man noon. Ikaw may nag-drive gabi, apektado og dagan di. Oo man noon. Wa panitra. Magan. O puy sugay jang sakjanan, awit jang tricycle. Naaring nada. Mura ra pug gi bugan. O lagi. Aka na do isa ka set na naimong kuan.
Alid, ana nagbampir. Kaduga dyan, dyan hinuna mong pinarking parking na tungod sa mong bahay. Das magana dyan hinuna, naapad dyan sa me na timingan. Ang si Undoy, sa payong gibati, doy paglagapak, aram dyan kasagag buto. Kusog, uy. Suga ka adyo. Mapitas tirin na siya. Padong ako nagtuang dugo eh. Abri nagunta ko. Abri na ko sa zip, sa kung zip, itong Tuwa. Tuwan sa. Lagapak pito na galit, it's dagan-dagan ko, it's sa nahog. Kanang pasaw, wala ko bawa po na it's sa rin ang cellphone. Apil, wala. Singgit man kami! Singgit ko yun, meh! Meh! Singgit ni. Nakadalag kapag ay nga nagibanggaan eh. Oo. Ako, kira ko, kaya nahukta ng pudari. Makita na ako nga. Kuan, naluoy kong ginanong, bakod. At dito nag kanang kuan. Ato sa center body ng pabot ug kanang nairo kay arada ka magisi dari. Dama juga ri taga Mabini nga ningon nga. Nang pagkalaman nung taga Mabini. Ay salamat sa taga Mabini nga. Ning kuan na naman si Jagkuan nga si na hapit sa center ba kay arada ka adto gisi dari oh. Sing gisi dari kutob dari gura gisi. Taasa. Isa ka to si Jan. Pista magud sa Santo Niño. Katipunan basig na mista to. Salamat day sa katong nagdasa. Umaram ko po itong silingan. Nagduro po tunahan. Amahan nagulpod po sa mga brakadang Undoy. Ugangan po ito sa igagaw. Tubaan ganito pagkita. Joyce, tikuan man eh. Nga na ba? Nagngakarat mi ba? Nagiunay ra lagi hinuunpod. Dahil hirap po ang mga silingan. Naunay ra. Pero, ag-update ni Ja is okay na si Ja. Mara di jang damage. Nakaras-ras si Ja dari sa isang samin ra po. Pero natahi naman kuno po. Ja, nauli ram po sila gabi. Kulbahan ko gabi, ganyan mapuruhan ba? Ma-admit mga to. Yan, pero okay ram na ko na po. Magpaadyo na raman to si Jan. Mag-settle sila sa Undoy sa ilahang kuha na makabayad sa mga damages. Kay mahal raba dyan ng pataod o bumper, magpaadyo. Diyan raba may budget dana. Mudong may lamayor guys, kay hapon gapa uikag man to nga. Hinalang ko nung manok. Ang mga sungon dito bantay bitag boy manok ito giandam. Bitaw magparelax sa utok ba? Ano ramit ila. Okay. Kapag ko na uli. Nagpa-check up na day po ko sa ang doktor online ra. Okay. Consult ra ko ni nga. Og kinahanglan ba ko nga mo atos clinic dara jay gipainom na pampakapit. Kinalagpot man lagi. Aman mo, gikan. Lagi tamis pagtagab gibidaan naming ano kay mga lagi migtagod, nagtagod kuno junior habon dito. Baklay na naman. Ginuha duwa pa. Hindi na miss ila Rosalie guys. Hoy, dag lagi mong dugan dag. Chapti gid ni ang cellphone dari kagwang. Kasa na. Para gid namang majo ha pagabot dari kay camera man bilhin. Magkuha ako sa blood sugar no, umde dari alcohol na kay alcohol dadang. Sinadang kay umde sa ganan. Si Undoy, kwantos Undoy, maghuwat og tawag sa pulis kay mag-settle to sila kung saan to nila. Nagpa-check up job ko sa kuan online kay ni sakit maghangdari, nagipainom ra ko pampakapit. Adtom ta ko sa clinic, anja namo ko kontak ra ni Doc, ato nga online ra laman sa dili pa obserbaran ra ni sa og magkuan ni nga na contract na pud nga na manang adto na jud ko sa clinic. Ang tao pirag bata dari, anja marabag di nga ra ba ka adyo maglogo ha, ko. O gamay. Gamay ra dang. Sakto ba di? Dari. Na, salamat dang muna nag-uw ko. Mukha akad blood sugar karon kay grabe ra ba dyan yung inampingan na itong bata anja. Naingato ra hinuon, dusmugan ra. Naluoy mampupos na kadusmug. Hindi ra madihan nam nagihawas no. Naluoy ko kaya mo ra gud kong silingan gud pod, naunay ra lagi hinuon pod pero alami lagi enta pag di na laman tapon mo drive og nakainom na. Matug sa laman. Di na laman sa mo drive kay makaamong lagi ta kami muna jud itaw namang amping. Ja. Ingato ra di ay. Hadang ha magimuhang manok na nga gipanghambog. Manday manok. Agman. Okay. Pagbukdat kon justiri. Uli doon sa. Ay dugo daghan. Sakit di. Sakit in taon dang kay tusukon dagom. Sige ra di ay. Kay hanggi mo nito rang dugo kay maglakog musaka kay bata lagi mo dapat. Okay karon guys 92 ra. Salamat sa Dios. Nagawa ko sang bata sa tijan kay na bandog lagi ni gabi eh. Karon man na feel og sama.
kusog lapot ni kanang na Sakit na ron. kuha nagagtang sakit ang kalawasan. Kanang nakuha nagagtang ni kuan ang tunyo sama din nga na. Pasalamat naman jud ko kay nagsakit belt ko. Igwa na paud na mi ditong gahi. Kay na. So kumahibaw unsa na yung time hitabo unta ugwa ko na kuha. At Janet kasay ko sa yana. Kapit pod sa dito siya. Isa ba di kurog man. Pero ako ning kurog. Di mo ko kadyo tawanan nga na. Murag waran na feel bang kuan pagkahuman na dato na dugay ko to gabi kay gang diyan. Nagsakit jud ba anja murag ko kalibangon. Ja sign man dai nang ingana, sign man nga nga murag mag-labor bitaw kan ja. Bata pa ba danihang bata. Murag kagawasan Ngena. Ja nag-uulay ko si ko balik-balik sa CR. Moto ning moto nga ning kontak ko ni ma'am asawa ni Dok, ja mo to nagka kuan na may giinan ra ko nga paimnon ra ko pampakapit. Majugali kay nako istak nga pampakapit. Jage pa obserbaran ra ni ja og mo balik na pwede nga na anja umukuan. Mugahi si ja matukos clinic jud. Delikado. Obserbaran naman ni haram giliw ni ko kagaling di ko kana na kagabi ga mata-mata ko gabi natruma ko. Kurat-kurat ko nga na, si kurat kay makauna na. Pado na una og tenga na. Wa mo naog kay uli naman mi, igo raman mi nilingkod adto kay tuwa ra mas undoy. Taplin ra gud mi. Arang ngit-ngita pag gid sang saktanan, grabe panggamaja gid ang suga. Ano pa tong ispat da ngayelo dang murag makalibat. Ngora pa jang giingan na ja. Luoy gud po siya kay dako po jang damage dari. Janaw. Dagag damage na samad. Pero natahi na guys, okay naman kuno po dya. Nagpa-CT-scan pa sila ug unsay result. Wa pa pud mi update eh. Lahi man dari kay dugay mga resulta mga kuan. Ang gawas. Ya si Terry lagi pa yung kadlekan gabi kay og simbakog na atake to Terry gabi grabe ang dako ang problema. Hindi man na dya pwede makarat. Arang kasagagin pa uy lagkot. Bangga si Terry na bangga si Terry sa ngana. Kanang likod ni lingkuranan. Oo, madyo gani kay umaga ko. Susaktuha dyan ng seat belt na. Dala ba daman ka pa ko sa gahi. Basig na kay pajat-pajat diha kay di ra ba ka pwede mapajat. Wag mo. Bantlat siguro sa mako. Kay di man sa pwede mapago. Kasaga sa dati. Kay nagkuan ra ba na dyan, nag-warfarin therapy. Kayo? Daw rin, lingalingahon naman itong Rosalida ni ba? Harap ano? Linga. Bawa tayo, inato, mukura, baka po kayo, di makatawanan. Bawa, gusto may disgrasya. Makuan to Rosalima. Sige na, kung gusto may Makurag po. disgrasya, kana na mga hapit-hapit. Hapit-hapit. Madisgrasya, manirunog di bakit pag manok ba? Ay, hindi ka magtrabaho, magsigalog. Sipit ko ate yung kanta. Kung kanta dan kay lisod na kita ginhawa na, yung kita pakantahan daw. Lisod ginhawa. Apas na ito. Di, lisod ito ng kamrong sangko na rin ti dyan. Sangkos ang dughan. Tikpak-pak ra lang ko ninyo. Basag nga. Pulutan ra lang mag Sakpan! Nagduha ka ba, di? Uy, ginoo ko na buwang baka Rosalie. Mura magbaka. Gitak ang daraman na ko. Buwang na ba mo? Para ka mo, gawin ragsad. Hala, asinsado na gadyaga buhang Rosalie. Di na dyan nasunog ni. Bisan pagpakasgag ka, Jo. Nalarabay saga na na. 2 years ago, grabe pa tong luodson pa tong porma dang no. Kanta na lang. Kawajan pa to dang, ja, nagsugba po tag manok dang, ja, hapit maugdog yung bagay ning silaab. Para mo ito atong kansa una. Para may maning dakop. Katong manok nagkamula tong gukod, pud, dus na gi katong 2020 pa. Pero na sinsa na. Grabe kaldero gud aron dakuan na, oh. Saw na gud kaldero na gamay pa na. Exact, gawa na naman di sunod. Oh, liman ka kaldero pa imo ga aron dakuan. Ang giling-ulingaw ang kagalingan guys kay Ardi ko ma-stress kay mag-uo ko magana nag-uo ko sa hitabo nag-upo ko sa kaganan sa unto. Ibis kay mao tayong kalipay rong panahon na kay gusto ko masiglag-lag. Aranggi divert agang attention dari. Shout out kay ko sa Maninay Pearl. I-advisean ko ni nga di ko no kaadyo ko mag-stress pa og sa ang doktor salamat ni Ma'am M salamat kay ila kong gi tudluan og unsay buhaton online. Kay mudung man ta ko didto ja busy ba tapos do. Ja, mudung ra jud ko didto og digid patuo ag sakit. Ha magi-obserbaran dun jawab ka nang may mga changes ba sa iyang movement. Yan ha? Ito hospital? Magtuog ka na na di makuha nag tawag na. Gapot?
Nagsakit-sakit lang yun. Stress ni si Jamo bito ning laag ko kay arong mawa bito gijahan ko kay na stress pud ni si Jadagto kay feel ba Japan ni ang ka stress. Aso sa stress na. Mo ganin ning laag ko diri la mayor kay arong makakuan ko ka Hawaii. Oh, nagandam dai pus Rosali og saging. Kinawat ni Dang og inyo ni. Dang. Kinawat tig injo. Pagtarong ba ka kakauto kinawat? Ah, di dai. Joke ra bitaw daghan na sila og kasagingan daris maninoy. Naghuwat na lang mata sinugba ni Indang. Naliana Dang, kay katasan nag imong bisitang boros. Demanding ra ba na imong bisita? Ah, ito demanding rin imong mga bisita. Ari ginaog kay dugay. Diya, grabe. Umiya, oy. Paspasikor na yung pagpanagtada na. Grabe sundaga mo ra pang ihaway kabaw. Raman dako Namay dako ka nag kamang sa inyong lamlami sayor. Dako ka haw Ating gawon. Ha? Kuan di ay kanang kudkuran. Diyan na. Kani may gwapo din kay Bisayang manok sinugban din ni Rosalie. Arang. Bisaya dyan natin kay. Kani dang guwang na makain dang. Basta isag dabong ni. Gawang. Nga na may mga ani. Mura lamog na. Daw ka na tungtong sila misa. Oo na. Seksong ka banjud. Sige, tungtong lamisa pa rin higdaanan man eh. Daway sigdaanan mga ano. Buwang na. Ari kuranan eh. Imo na. Sige, rin na gusto. Dari ko ato na kung pulih. So sa di pa tamo babay guys. Muhay ra day ko sa mga nanggi-comment sa atong vlog pagka kano sa baning vlog Kato bitong sinanay nagkaludya. Sagdi na yung mga sabak kasi mayor nagsitiri. Vanji Buti Inuhales, hello. Betty May Kulango, Helen Buholana, Bernardita Formsma, og ni Bia Ponce. Shout out ninyo. Evelyn Salvacion, ni Franny Becker, ni Lourdes Jagunya, ni Conchita Galon, Saik Chua, hello. Jets Mendoza, Berna Mendoza, shout out. Dan salamat sa pagtanaw. Julian Casil, ni Dao Nue, og ni Iris Joy Marapaw, ni LV Cervantes, og ni May Amor Bernadette, di diniwa. Ni Ma'am Idina Cañete, Mark Anthony Enriquez, Concepcion Sok, na din ako makahilwas. Concepcion Sok, hello. Ni Charlene Agot, ni Ami Noya, ni Vilma Micabalo, ni Virginia Ligan, daghang salamat. Ni Merson Family, thank you. Ni Dara Margaret Tizon, ni Juela Fam Vlog, shout out. Ma'am Evelyn Kaga, hello. Lovely Joy, og ni G. Maylin Lanusa, og ni Ate Raquel, nga way puas gihapon ni Ate Raquel na ni Pirmi. Mary Grace Lagumbay, ni Conchita Galon, Salome Ramilo Vlog, og ni Cherry May Katubay, ni Iris, og ni Perla Dumapit, hi. Ni Maria Gizame Batikan, hello. Ni Maria Fiberonio, daghan-daghan man din eh. Daghang salamat sa inyong pag-comment. Maria Corazon Pagas, og ni Rosalie Mundaga, ni Nimia Fuentes, og ni Janet Murado, ni Ma'am Marie Lynette Dumagan, shout out. Og ni Ma'am Nesel Laluan, nga naapirmi, shout out. Ni Lixin Mago, shout out diha. Og ni Ma'am Mary Ann Panis, ni Ma'am Imelda Bailo, og ni Shane Lee, og ni Jasper Chris Tanhay, hello, shout out. Mirasol Molina, hello, daghang salamat. Ni Inday Yeni Vlog, og ni Helen Guyano, ni Rizalyn Aligura, og ni Ma'am Emily Hugan, og ni Rookie Tadley, hi. Og ni Kian Kador Nigara, ni Jinlin, shout out. Og ni Imelda C. Upayla, ni Annalyn, og ni Terry A, og ni Daniel Kwesa or Kisa, ni Chubby Erds Gingong og Vlog, hello. Og ni Ma'am Julian Casil, ni Karen Guli Vlogs, og ni J. Mayor Domo, hapit Mayor Domo, hi. Ni Elizabeth Rocamora, og ni Richie Tampos, hi. Ni Jovelyn Balbada, og ni Maria Corazon Pagas, ni Ianaksha TV Vlog, og ni Joanne Maghanoy, daghang salamat. Og shout out ni Ma'am Janisa Bayo nga naa kanunay, daghang salamat Ma'am Janisa, always Janisa di jud mawa. Ni Perla Dumapit, og ni Mercy Angel, anja si Teresita Lau, di pa ni magawa nasag-una dyan yung mga ngan, nagkabalinsungag lang dila, pasensyain na ninyo boros. Ni Ricky Vlog, hello. Ni Lisel Suliman,
ni Aubrey Elaine Sirira Hela og ni Bagay po Trixie. Hello. Ni Ruth Samson, shout out. Ni Bia Ponce, ni Josephine Antigua, ni Wendy Papards, ni Melinda Pia Andrade, og ni Lourdes Hagunya, ni Ate July, ni Melanie Manlimos, og ni Glenn Gallo, og shout out ni Gigi Macmufar, ni Jerica Eliurango, og Eliurango, maglibog jud na ni mga apelyido, Ma'am Jerica, og ni Ate Catherine Coray, Angel Gadua, og ni Aya de la Victoria, og ni Cecilia Manalim, ni Rosita Lagrosa, ni Konkon Paalisbo, ni Imelda Upayla, og ni Jijo or Jaijo Ingracia, og ni Ma'am Felisa Taghap, nga always na ni Ma'am Jingo, og ni Yuyu Tapang. Hello. Junari Busako, shout out, og ni Jeannie Galagar, shout out. Ni Betchay, salamat sa ulos pagtan-aw, Ma'am Betchay. Amping pagkanunay. Sanilin Tinido, ni Mirasol Molina, Maria P. Bironio, ni Gina Sumagang, ug ni Esirin Gundaya or Irene Gundaya, sa Irene siguro ni Esirin Gundaya, Nelsie Bayantong, ni Sharon Asna, og ni Lindy Quizon, ni Bing Maragana, og ni Yuyu Tapang, ni Yenyen Vlogs, ni May Real, ni Marlon Howard, og ni Jocelyn Yo. Hello. Ni Liza Umandak, ni Violet Upaw, na ni Permis Violet Upaw na nasa karon sa Muntinlupa. Ate Flora Ritz, dagang salamat Ate Flora Ritz. Ni Raquel Bisandi Kaduyak, og ni Divina Gracia Salinas, di ni mawa, grabe. Rosalina Labonete, hello. Imelda C. Upayla, og ni Lini Salinas TV, og ni Wafa Aquino, ni Jennifer Canyoto, hello. Dagang salamat Ma'am Jennifer. Junita Labonog, Junita Labonog, og ni Princess Sofia Rodavia, ni Chuna Dagala, di po ni mawa, kanipod si Conradin Orozco, Catherine Coray, Vincinta Bernadas, di ni mga sila. Pamilyang Lagan Channel na, punipirmi si Pamilyang Lagan Channel, di ni Zamawa. Ni Gisa Pratt, ni Jolie in Italy Channel, Inday Kiguang, kuyawa, panijangan, ay, salamat ma'am. Ni Cecilia Manalim, og ni Marcelo Casanyari, hello sir, dagang salamat. Suzette Cortizano, ni Brent Cyron Malayan, ni Thelma S, ni Ramjon, John Stevie, yun, ansa naman ni Siga naman eh. Ansa na ba to ni Siga man? Sinsan mo ka ni Silaob man. John Stevie, ni Gili TV, ni Brent Cyron Malayan, og ni Sam Sagindel, ni Marivic Fortuna, og ni Bisayang Warrior Vlogs Mixed, og si Ziet Naron. Dagang salamat sa mga ning comment. Ug mana pagdagaban, alas 2:06 karon sa hapon. Ag mo comment after alas 2, buti na ma-appeal. So dagang salamat sa mga comment mga kagahi. See you again tomorrow sa tuang sunod nga vlog.